Barakoze kumpa umwanya nagira ngo nanjye baze suhuze abanyacyubahiro bateraniye hano nk'uko meya yari amaze kubivuga ndetse na meya ubwe kuko we ntiyivuze abandi bose abavuze namwe baturage ba Kibungo ndetse n'inshuti zabo bafite ababo bashyinguye hano n'abari bushyingura uyu munsi banje kubihanganisha. Ikiganiro rero ngiye kubagezaho kirimo ibice bitanu. Igice cya mbere ni isenyuka ry'ubumwe bw'abanyarwanda. Icya kabiri ni ingengabitekerezo ya jenoside mu mitegekere y'u Rwanda. Icya gatatu ni itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi. Ingingo ya kane iraza kugaruka ku ngaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu karere. Hanyuma duheruke n'ingingo yo gusoza. Nihuse rero ku isenyuka ry'ubumwe bw'abanyarwanda, jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yaturutse ku mugambi wateguwe na leta y'u Rwanda hagati ya 1990 na 1994, yari iyobowe n'intagondwa z'abahutu zitifuzaga amahoro kubera ingengabitekerezo y'irondabwoko, urwango, ivangura n'amacakubiri bari barimitse nk'umurongo wa politike w'imitegekere y'igihugu. Mu mateka y'u Rwanda, indangagaciro y'ubunyarwanda yazaga imbere ya byose. Imibanire y'abanyarwanda yari ishingiye ku ipfundo ryo kumva ko basangiye igihugu cy'u Rwanda, ururimi nk'ikinyarwanda, umwami wabo no kwemera Imana y'u Rwanda. Bari bafite imigenzo y'umuco yabigishaga kuba umwe, nk'ubucuti, ubuvandimwe, ubusabane, ubufatanye, ubwizerane, ubworoherane, ubwuzuzanye n'izindi ndangagaciro zatumaga umunyarwanda akomeza kuba umwe. Imigenzo n'indangagaciro byashenywe n'irondabwoko ryinjijwe mu Rwanda n'abakoloni b'Ababiligi. Benshi mu bapadiri b'abanyamahanga bazanye intekerezo nshya zacaga abanyarwanda mu bice, bubaka amateka mashya yagaragaza ko abanyarwanda bagizwe n'ibice by'abakomotse ahantu hatandukanye, ko bamwe baturutse muri Abisiniya, abo bitaga Rehamite, ubwo nyine ni abatutsi, abandi baturutse mu bihugu nka Cameroon, Chad, bo ari Bantu, bivuga abahutu, naho abatwa bo bakaba ari abasanga butaka. Ibyo rero babihaye n'agaciro gakomeye, bakora amabuku ni yavuyemo irangamuntu zakozwe mu 1933. Buri munyarwanda akagenda afite ikimenyetso kiranga ko ari umuhutu, umutwa cyangwa umututsi. Iryo ni ryo pfundo rikomeye ryatumye abanyarwanda bacikamo ibice kugeza n'uyu munsi. Izi ntekerezo zasumbanishije abanyarwanda, zibacamo ibice, zibamo amacakubiri, yiyongereye ku kuba abanyarwanda ubwabo bari baraciwemo ibice ubwo ibihugu by'i Burayi byicaraga mu nama i Berlin mu Budage mu mwaka wa 1884, bikigabiza Afurika, bikayigenera imipaka, ikagabanya ibihugu, ikaba n'ubu ikigenderwaho iyo mipaka. Ibice bimwe rero byari u Rwanda bijya mu mahanga, bavuga nka Kongo, Masisi, Uganda, Abafumbira, n'ubu kandi barakomeje kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Abakoloni n'abapadiri bagendeye ku ihame bumvikanyeho ryo gutanya abanyarwanda kugira ngo bashobore kubategeka.
bagabana nuko bazabikora. Abapadiri batangiye gahunda yo kurandura umuco nyarwanda, imigenzo n'imirizo yawo. Niho havuye umugani ngo kiliziya yakuye kirazira, bisobanuye gutesha agaciro ibyaziraga mu muco wacu wa Kinyarwanda. Mu gucamo abanyarwanda ibice, bemeje kandi bigisha ko abanyarwanda badafite imiterere imwe bitewe n'ayo moko yabo, badafite indeshyi imwe, n'ibice byose by'umubiri bitameze kimwe. Bemenya ko abanyarwanda badafite aho bahuriye, barimo amoko y'abahutu, abatutsi n'abatwa, yose mbere yari ibyiciro by'ubukungu, babigira amoko nk'uko nabibabwiye, babishyira no mu marangamuntu ariyo yakomeje kugenderwaho no muri jenoside, turaza kubibona. Ubundi amoko y'abanyarwanda yari asanzwe murayazi, abanyiginya, abacyaba, ababanda n'ayandi. Yahuzaga abanyarwanda bose, bashyizeho indangamuntu zitabagaho rero mu muco nyarwanda, bandimukamo yo moko, bashyizeho imirimo y'agahato mu gukoresha ibikorwa remezo nko kubaka amazu ya leta na kiliziya, gukora imihanda, guhinga kawa n'ibindi. Bavanyeho rero ibikorwa by'umuco byahuzaga abanyarwanda, byashimangiraga gukorera hamwe kwabo nk'umuganura, ukunda igihugu nk'itorero. Ibi byose byasenye umuco wacu. Umwami Musinga yarwanyije iyi mikorere uko abishoboye. Abazungu basanga batazashobora gutegeka hari, bamuca mu Rwanda ku gahato, bamujyana muri Kongo. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi muri Nzeri 1945, umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yeretse ubutegetsi bw'abakoloni ibitekerezo byo kwigenga no kurengera inyungu z'abanyarwanda, ariko yatsuraga umubano n'izindi mpirimbanyi zaharaniraga ubwigenge mu bihugu byazo, harimo Julius Nyerere wo muri Tanzania, Louis Rwagasore mu Burundi, Patrice Lumumba muri Kongo. Akora ingendo nyinshi Burayi zigamije kwiga ibiberayo no kureba uko u Rwanda rwakwihaza. Yashyizeho iteka rikuraho imigenzo itari ijyanye n'igihe nk'ubuhake, uburetwa, ikiboko, arengera abanyarwanda. Ababwira ko icyo gihe abazungu babirwanije, cyane cyane ibyo bihugu byose byari byarakolonijwe n'Ububiligi, ari u Burundi, Louis Rwagasore baramwica, Kongo Patrice Lumumba baramwica, hano mu Rwanda naho Rudahigwa baramwica. Tuzaza kubigeraho mu kanya. Kugira ngo bagire ku ngingo ya kabiri y'ingengabitekerezo ya jenoside mu mitegekere y'u Rwanda. Guharanira ubwigenge k'umwami Rudahigwa n'abo bari bafatanije, bari mu rwego rukuru rwitwaga Inama Nkuru y'Igihugu, ntibyashimishije abakoloni b'Ababiligi. Baramurwanya, baramunaniza, bamwambura ijambo n'ububasha buke yari asigaranye. Bafashe umwanzuro wo kumukuraho, bagashyira ku butegetsi ishyaka rya Parimehutu ryari riyobowe na Kayibanda, ryemeraga kimwe n'Ababiligi ko ubwigenge budakenewe. Rudahigwa yaje gutanga mu Kinyarwanda umwami bavuga ko yapfuye, bavuga ko yatanze tariki 25 z'ukwa karindwi muri 1959. Ku buryo butunguranye yatumijwe i Bujumbura mu kazi, apfa amaze guterwa urushinge rurimo uburozi na muganga w'Umubiligi. Ababiligi batangije gahunda yo gushyigikira ishyaka rya Parimehutu bagamije gukuraho ingoma ya cyami. Parimehutu na Prosoma bashyizeho uburyo bwo kwigisha urwango bakoresha ibinyamakuru by'ayo mashyaka, bashyiraho korali zirimba urwango bikanyuzwa kuri Radio Rwanda, mbega bashyiraho umurongo wa politiki weruye wo kwimika urwango ku Batutsi,
ubwo izo korari abakuru barazizi, zimwe nk'ibitwa abanyuramatwi yamamazaga urwango ku buryo buhagije. Iyi ngengabitekerezo rero y'urwango yigishijwe ikanakwirakwiza n'aya mashyaka niyo yubakiweho ibikorwa by'urugomo n'ubwicanyi byakorewe abatutsi guhera mu kwezi k'Ugushyingo 1959. Abatari bake bameneshwa mu gihugu, bahungira mu bihugu bitandukanye, abandi mu gihugu bimurirwa ku gahato mu bice bitari bituwe cyane nko mu Bugesera, ndetse na hano iwacu byarahabaye muri Ababiligi bwaje gushyira ku butegetsi ishyaka rya Parmehutu. Aha navuga no ubutegetsi bwa gikoroni, urumva muri za 59 nta bwigenge bwari bwarabonetse. Mbere yuko u Rwanda rubona n'ubwigenge, baje gushyiraho gutanga imbabazi z'abakoze ibyo byaha byose, uwatwikiye abatutsi, uwabishe, uwabamenesheje, bashyiraho itegeko, bashyiraho decret ibari ivuga ko rwose badakwiye gukurikirana, ko bahawe imbabazi. Urumva ibyo bintu ko ari ibintu bikomeye byatumye urwo rwango rukomeza ndetse rugashyigikirwa, kuko babikoraga bari bazi ko nta n'ibihano bazabona. Mu mwaka wa 1962 Ububiligi bwemeye ubwigenge u Rwanda, bushyiraho umukuru w'igihugu ariwe Perezida Kayibanda Gregoire, wari perezida wa Parmehutu ku rwego rw'igihugu, maze ashimangira politiki y'ishyaka rye ryemezaga ko igihugu n'ibyacyo byose ari iby'abahutu. Abishyira muri manifeste y'ishyaka no muri porogaramu z'imitegekere y'igihugu. Ubumwe bw'Abanyarwanda butangira noneho gusenywa n'Abanyarwanda. Nari naberetse mbere ko bwasenywe n'abo bakoroni b'Ababiligi. Abanyarwanda naho batangiye kubyikorera ubwabo ku byo bigiye ku bakoroni babahaye n'ubutegetsi. Ubutegetsi rero bwa Kayibanda na Parmehutu bwamaze imyaka 11 kuva muri 1962 kugera muri 1973, burangwa n'ivangura ikandamiza abatutsi rishingiye ku bwoko n'itonesha rya Prefecture ya Gitarama, ubu ni mu karere ka Muhanga, kari muri Muhanga, Ruhango na Kamonyi. Hose Kayibanda kandi akaba ari naho yakomokaga. Byagezaho ubutegetsi bwa Parmehutu bunanirwa kubera ruswa yari yarabuzonze. Abayoboke bamwe birukanwa mu ishyaka kubera kutumvikana na Kayibanda, bituma mu gushaka kugarura ubumwe muri Parmehutu, Kayibanda yitwaza ibibazo byari i Burundi, ashyiraho gahunda yo kwigisha ko amacakubiri ari muri Parmehutu aterwa n'abatutsi, ndetse ko bamaze kuba benshi mu mashuri bakaba bagomba kuvamo kugira ngo batazambura abahutu ubutegetsi. Yatangije gahunda yo kunga abahutu, ariko urumva akabicisha kose ko banga abatutsi. Abatutsi nibo bari mara rubanza icyo gihe birukanwe mu mashuri ndetse no mu kazi muri 1973. Jean Major Habyarimana Juvenal wari minisitiri w'ingabo yafashe ubutegetsi ahiritse Perezida Kayibanda yitwaje izo mvururu, abeshya kwaje kugarura amahoro, ariko ntiyahindura umurongo wa politike ya Parmehutu yagenderagaho. Ahubwo Habyarimana we yaranabikomeje kurushaho, kuko yazanye ironda akarere byo bitangwa n'équilibre régional ethnique, akaza bikomeye politike y'ironda bwoko, azana ikiswe nyine iyo politike y'iringaniza ry'amoko n'uturere, yateganya ko abatutsi batagomba kurenza 10% mu mashuri no mu mirimo, ngo kuko ari uko bangana mu gihugu. Yanemeje ko Prefecture za Gisenyi, Ruhengeri na Byumba ahakomokaga benshi mu bategetsi zizajya zihabwa imyanya myinshi kurusha izindi, ngo kuko zatsikamiwe ku butegetsi bwa Kayibanda.
nta shingiro na rimwe iyi politiki yari ifite. Ni politiki yateye akarengane kenshi mu gihugu ku Batutsi by'umwihariko, ariko n'abahutu batari abo mu ntara z'amajyaruguru y'igihugu nabo cyane cyane hano abo muri Kibungo rwose aba n'abahutu baho ntabwo bagiraga agaciro, iyo bagiraga ahandi bafatwaga nk'Abatutsi. Ku butegetsi bwa Perezida Kayibanda muri 1966 hashyizweho itegeko ryamburaga impunzi z'Abatutsi uburenganzira ku mitungo yasigaye mu gihugu. Ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana bubishimangira ku itegeko nshinga ryo muri 1978 rinasaba ko impunzi z'Abatutsi zishaka ubwenegihugu mu bihugu zahungiyemo yitwaje ikinyoma ko u Rwanda nta bushobozi bwo kuzakira rwari rufite, nyamara atari byo. Yavuga ko u Rwanda ari nk'ikirahure cyuzuye amazi utabona ahandi yasuka, nyamara abanyarwanda tumaze kurenga miliyoni 10 kandi icyo gihe ntizarengaga n'eshanu. Iyi politiki y'irondabwoko, irondakarere, kubaza impunzi uburenganzira ku gihugu cyabo, itotezwa, amacakubiri byari mu Rwanda byatumye RPF Inkotanyi ivuka. Ifata iya mbere itangiza urugamba rwo kubohora igihugu tariki ya mbere Ukwakira mu 1990. Nihuse reka tujye ku gice cya gatatu, kwitegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe Abatutsi. Leta ya Perezida Habyarimana Juvenal yagize urwitwazo urugamba rwo kubohora igihugu, itegura umugambi wo gutsemba Abatutsi. Guhera mu Kwakira 1990 Abatutsi baratotejwe mu gihugu, bitwa ibyitso by'inkotanyi, barafungwa, batari bake bakorerwa iyicarubozo, bicirwa muri kasho z'amakomine no muri za gereza. Abatutsi barishwe mu bice bitandukanye by'igihugu, nko muri Kibirira, Mutara muri 1990, muri Murambi ya Gatsibo hariya muri 1991. Abatutsi b'Abagogwe barishwe Ruhengeri na Gisenyi muri 1991 n'I92, no mu Bugesera, Kibuye, Shyorongi hose muri 1992. Muri Mutarama 1993 Abatutsi bongeye kwicwa mu Ruhengeri, Gisenyi, Byumba, Kibuye na Kigali ngari, mu karere ka Rulindo, za Mbogo na Shyorongi, biyobowe n'ishyaka rya MDR ryari ku butegetsi. Ingengabitekerezo rya MRND, nevuze ngo MDR mumbabare, hano ni MRND niko ari ryo ryari ku butegetsi. Ingengabitekerezo ya jenoside yashimangiwe mu ngabo z'igihugu, njye mvuga FAR cyangwa ex-FAR, mumenye ko abo ari ab'ingabo z'igihugu. Ubwo Perezida Habyarimana yahaga amabwiriza umugaba mukuru ngo hakorwe ubusesenguzi bugamije kugaragaza umwanzi w'igihugu wari we, maze hagatangazwa inyandiko yasobanuraga ko umwanzi w'igihugu ari Umututsi w'imbere mu gihugu n'uwo hanze yacyo, ndetse n'undi wese ushyigikiye FPR Inkotanyi. Hashingiwe kuri iyo nyandiko hatanzwe amabwiriza ko abasirikare ba FAR bagombaga gufatanya n'Abahutu b'intagondwa bakarwanya Umututsi n'undi wese ubangamiye ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana, no kutemera imishyikirano y'amahoro yaberaga Arusha, ahubwo bakiyemeza kurwana na FPR bakayitsinda. Leta kandi yategetse itangazamakuru rya Radio Rwanda, Imvaho, inashyiraho itangazamakuru rindi rishyigikiye ryigishije urwango, rihamagarira Abanyarwanda kwanga Abatutsi, babahimbira umugambi wo gushyiraho ubwami bw'Abahima, bita ngo na Empire Himatutsi, ukwigarura akarere k'ibiyaga bigari. Ibi byakorwaga higishwa amacakubiri
yerekanaga itandukaniro hagati y'abahutu n'abatutsi, ko abahutu babarizwa mu bwoko bw'ababantu naho abatutsi babarizwa mu bwoko bitaga Hamite Nilotique bafite inkomoko muri Ethiopia nk'uko nari nayibabwiye haruguru. Kandi na n'ubu iyi ngengabitekerezo ntiracika, niyikoreshwa na FDLR n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igitangazamakuru Ubutwitsi cya Kangura cyasohoye inyandiko mu kubaza muri 1990 yari mu mategeko 10 y'abahutu yahamagariraga abahutu kwanga abatutsi mu buryo bwose, harimo kwirinda umubano bagirana nabo cyangwa kugirana ubwumvikane n'amasezerano yari yo yose. Aya mategeko yabwiraga abahutu ko batagomba kurongora abatutsikazi, kutabaha akazi, kutinjiza abatutsi mu ngabo z'igihugu, kudafatanya n'umututsi ubucuruzi n'ikindi gikorwa cyose, kutabaha imyanya ikomeye haba muri politiki, ubutegetsi, ubukungu, ingabo n'umutekano, inguzanyo muri banki, ibibanza byo kubakamo, kubaha amasoko n'ibindi. Mbese abatutsi bagakumirwa mu buzima bwose bw'igihugu. Imitwe y'urubyiruko rw'intagondwa yarashinzwe, yamenyekanye cyane, irimo interahamwe za MRND, impuzamugambi za CDR, amahindure yo mu karere ka Musanze, turi hose muri Nyabihu na Rubavu, hari na batayo Ndiza muri Muhanga n'izindi. Yatozwaga icyo gihe, ayo mitwe yose yatozwaga n'abasirikare ba FAR, abapolisi ba komine, abasezereye mu ngabo, ndetse hari n'abatojwe n'abasirikare b'Abafaransa babatoreje hari igabiro. Nyuma yo gutozwa basubiraga muri komine bavukamo, bagahabwa imbunda na za grenade zo gukoresha mu bwicanyi. Aba nibo bagiye bica abatutsi mu bice bitandukanye by'igihugu no muri jenoside yo kumaraho abatutsi bose muri 1994. Muri Mutarama 1993 Arusha muri Tanzania, mu mishyikirano yahuzaga leta ya Habyarimana n'umuryango FPR Inkotanyi, hemejwe igice cy'amasezerano y'amahoro kirebana no gusaranganya ubutegetsi, gushyiraho igisirikare kigizwe n'ingabo za FPR Inkotanyi n'ingabo zo kwa Habyarimana nizo bita Foreign Forces Rwandaises, hanagenderwa nuko byagombaga gukorwa. Ibikubiye muri ayo masezerano ntabwo byanyuze Colonel Bagosora Theoneste wari mu itsinda rihagarariye leta y'u Rwanda, maze asohoka muri iyo nama avuga ko asubiye i Kigali gutegura imperuka. Yavuze mu ijambo ry'Igifaransa aho yavuze ati je vais préparer l'apocalypse. Muri uyu mwaka kandi intagondwa z'abahutu zo mu ishyaka rya MRND na CDR zitwaje urupfu rwa perezida w'u Burundi Melchior Ndadaye w'umuhutu, zifatanije n'abakuriye amashyaka ya MDR na PR yari imaze gucikamo ibice, bitwaje turufu y'ubwoko bashinga Hutu Power. Bahamagarira abahutu gushyira hamwe bagashyigikira Habyarimana, kabone nubwo baba bari mu mashyaka atandukanye, kugira ngo barwanye umwanzi bahuje ari we FPR n'abatutsi bose. Ibi byaciyemo ibice amashyaka, intagondwa ziyoboka Hutu Power, umugambi wa jenoside urakomeza. Za mitingi z'aya mashyaka yihurije muri Power, muri Hutu Power, zashishikarizaga abayoboke bayo kwanga umututsi. Muri imwe muri mitingi yabereye i Kigali muri Mutarama 1994 hatangiye intwaro zahawe abayoboke b'intagondwa mu mashyaka ya Hutu Power. Ubwicanyi bwakorerwaga abatutsi kuva muri 1990 kugeza muri 1994
bwakorwaga imiryango mpuzamahanga ibizi kuko yanabukoragaho raporo zahamyaga ko ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana bwari bufite umugambi wateguwe wo kwica abatutsi mu gihugu hose. Ibi bihamya ko umuryango mpuzamahanga wari ufite amakuru ari kuhitamo kutagira icyo ukora ngo uburizemo umugambi wa jenoside. Guhera itariki ya 7 Mata 1994 mu mujyi wa Kigali, interahamwe n'abasirikare bo mu mutwe warindaga umukuru w'igihugu, abo mu kigo cya gisirikare cya Kanombe ka Kigali na gendarmerie nkuru yakoreraga ku Kacyiru bashyizeho za bariyeri mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Batangira kwica abatutsi n'abanyapolitiki b'abahutu batemeraga umugambi wa jenoside, barimo Madame Agathe Uwiringiyimana wari minisitiri w'intebe, ba minisitiri Nzamurambaho Federico na Faustin Rucogoza, Joseph Kavaruganda wari perezida w'urukiko rurinda itegeko nshinga, n'abandi ari bo bibutswe ejo bundi ku Gisozi, ngira ngo mwarabikurikiranye. Tariki ya 8 Mata 1994 hashyizweho guverinoma yise y'abatabazi. Dr Theodore Sindikubwabo abaperezida wa Repubulika na Yohane Kambanda abaminisitiri w'intebe. Iyo guverinoma rero yari ifite gahunda imwe gusa, gutanga umurongo w'uko jenoside igomba gukorwa mu turere twose, muri prefecture zose. Ubwo impamvu banashyizeho Theodore na Kambanda nuko bara abanyenduga, kuko babonaga ko bari harajemo ibice kigana Nduga, ngo rero bashyiraho premier ministre na perezida bari nk'agakingirizo gusa, ariko ingufu zari zifitwe n'abasirikare kugira ngo bashishikarize ab'iwabo babashe kwica, kuko nk'Ibutare bari baratinze kubikora. Tariki ya 11 Mata 1994 ingabo z'Ababiligi zari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kurinda amahoro zataye abatutsi bari bazihungiyeho mu kigo cy'amashuri cya Eto Kicukiro, maze kuri uwo munsi abasirikare ba leta ya Habyarimana n'interahamwe barabigabiza, barabashorera bajya kubicira i Nyanza ya Kicukiro, nk'uko benshi n'ejo bundi mwabikurikiye mu kiganiro cyahabereye. Jenoside yakorewe abatutsi yakwiriye mu gihugu hose, ihabwa imbaraga n'abayobozi muri guverinoma y'abatabazi bohejwe mu turere guhitura abaturage ngo bafatanye kwikiza umwanzi ari we Mututsi. Abatutsi bahurijwe mu nyubako za leta, ibigo by'amashuri, muri za kiliziya n'ahandi hari hateguwe n'inzego za leta zabeshya ko zigiye kuhabarindira umutekano. Nyamara bwari uburyo bwo kubashyira hamwe kugira ngo byorohere abicanyi. Abirukanyije imusozi mu bishanga babahigishaga imbwa zikabavumbura, bakicwa urw'agashinyaguro. Impinja, abagore, abakuze, nta n'umwe wagiriwe impuhwe. Umugambi wari wo gutsemba icyitwa Umututsi. Aha ubwicanyi bw'Abanyarwanda n'Abarundi buba busa. Abarundi bagira umugani uvuga ngo ujya gutwika ubwatsi arabwegeranya. Nibyo bakoresheje rero, kubarundira hamwe ukabanza ukabegeranya, naho kwica umwe byari kugorana. Ikigaragaza ko ubukangurambaga bwa jenoside bwari bwaracengeye mu bantu ni ubugome ndengakamere bwakoreshejwe mu kwica abatutsi, nko gufata abantu bakabotsa, gukubita imitwe y'impinja ku nkuta n'inzu, guhamba abantu ari bazima, n'ibindi bikorwa biteye isoni n'agahinda. Ubugome ni kimwe mu bimenyetso byerekana uburemere n'imiterere nyayo y'ingengabitekerezo ya jenoside, bukanerekana imbaraga nyinshi zigomba gushyirwa mu kuyirandura. Jenoside yakorewe abatutsi yateguwe inashyirwa mu bikorwa. Umuryango w'abibumbye ubizi uhitamo kurebera ntiwagira icyo ukora. Yanahagaritswe n'ezahoze ari inkotanyi, ingabo za FPR inkotanyi muri Nyakanga 1994 zanagize uruhare mu kurokora abatutsi
bari bataricwa. Ibyinshi abatanga ubuhamya muraza kubyumva aho byagiye buri wese arangiza avuga ati nakirijwe n'inkotanyi. Mu gihe jenoside yakorewe abatutsi yashyirwaga mu bikorwa, bimwe mu bihugu by'amahanga byakomeje gushyigikira leta y'abicanyi. Ubufaransa bwari bufitanye ubucuti bwihariye na leta ya Habyarimana, bwagishyiye guverinoma y'isi y'abatabazi yakoraga jenoside, bwohereza abasirikare babwo mu cyiswe Operation Turquoise, bwitwikiriye ubutumwa bw'ubutabazi bwari bwabiherewe uruhushya n'umuryango w'abibumbye, ariko mu by'ukuri bari baje kurwanya ingabo za FPR inkotanyi no gufatanya na leta y'abicanyi no kubakingira ikibaba. Operation Turquoise yamaze amezi 3 guhera mu kwezi kwa Kamena 1994 kugeza mu kwezi kwa Kanama 1994. Ibere mu zahoze ari prefecture ya Gikongoro, Cyangugu n'igice cya Kibuye. Ukuza kw'abasirikare b'Abafaransa kwatumye abatutsi bakomeza kwicwa muri ibi bice byitwaga ko birinzwe nabo, ndetse bakomeza guhohoterwa no gufatwa ku ngufu, by'umwihariko mu nkambi za Murambi ku Gikongoro na Nyarushishi muri Cyangugu. Mu mpera z'ukwezi kwa Kamena 1994 abatutsi mu Bisesero bari bakiriho basaga 2,000 biciwe mu maso y'abasirikare b'Abafaransa bari bakambitse muri ako karere ka Gishyita, ntihagira icyo bakora ngo babatabare. Bamwe muri abo basirikare n'ubu barabyivugira, nk'uwitwa Saint-Exupéry ajya byandika, abakunda gusoma wenda nta mwanya butwabona kubirondora ariko birahari. Reka tujye ku gice cya 4 ku ngaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu karere. Muri Nyakanga 1994 FPR inkotanyi imaze gutsinda urugamba rwo guhagarika jenoside, abari abategetsi muri leta yakoze jenoside n'inzego z'iyo leta, abenshi muri bo bahungiye muri Tanzania no mu cyahoze ari Zaire, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubu babifashijwemo n'ingabo z'Ubufaransa. Inkambi ziswe iz'impunzi bazihinduye zikorerwamo ibikorwa bya gisirikare bagamije gutera u Rwanda. Batangira kugaba ibitero mu Rwanda guhera mu mpera za 1994. Muri izo nkambi kandi Exfare n'interahamwe bari bafashe bugwate impunzi z'Abanyarwanda bari bazirimo, babizeza ko ari bo bazazicyura mu gihe bazaba batsinze urugamba rwo kwisubiza igihugu. Bakoreshaga kandi ibinyoma byavugaga ko abahutu basubiye mu Rwanda bicwa n'inkotanyi, ndetse n'abagaragazaga ubushake bwo gutaha baricwaga kugira ngo babere abandi urugero. Muri 1996 leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda yafashe umwanzuro wo kujya gucyura izi mpunzi no gusenya aho ibyo bitero byaturukaga. Abanyarwanda bacyuwe ari benshi bari baragizwe ingwate mu nkambi z'impunzi. Guhera muri 1997 imitwe ya gisirikare yari igizwe na Exfare n'interahamwe yagabye ibitero mu Rwanda mu ntambara izwi y'abacengezi, byibasira by'umwihariko ibice byo mu zahoze ari prefecture ya Gisenyi, Ruhengeri na Gitarama. Ibitero byibasiraga abatutsi muri rusange n'abahutu bari mu nzego z'ubutegetsi. Intambara y'abacengezi n'ibikorwa by'iterabwoba byahitanye abantu benshi, isenya ibikorwa remezo nk'inyubako za leta, amashuri, ibitaro, amavuriro n'insengero n'ibindi. Intambara y'abacengezi yarangijwe nuko ingabo z'u Rwanda zafatanije n'abaturage zinesha abacengezi, maze amahoro agaruka mu bice byari byaragizwe indiri yabo. Ndagira rero ngo nsoza
bagaragarize kwirakwira by'ingengabitekerezo ya jenoside mu karere ndavuga akarere turimo k'ibiyaga bigari, ntabwo mvuga akarere ka Ngoma. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda imaze guhagarikwa, Exfar n'interahamwe bashinze umutwe witwa ALIR, Armée de Libération du Rwanda, wari ufite umugambi wo gutera no kwigarurira u Rwanda ngo bakomeze umugambi wabo wa jenoside. Uyu mutwe wahinduye izina mu mwaka wa 2000 witwa FDLR. FDLR ngira ngo abenshi mujya muyumva ari byo bishaka kuvuga Force Démocratique de Libération du Rwanda, waranzwe no kugaba ibitero ku Rwanda mu bice bitandukanye. Kuva muri 1998 leta ya Kongo iyobowe na Laurent Désiré Kabila imaze gucana umubano n'u Rwanda, yafatanije n'uyu mutwe biyemeza kurwanya u Rwanda. Uyu mubano hagati ya leta ya Kongo na FDLR warakomeje kugeza uyu munsi, kandi niko ingengabitekerezo ya jenoside ikomeza gukwirakwizwa muri Kongo, bigirwamo uruhare n'abayobozi mu nzego nkuru za leta y'iki gihugu, bahamagarira abanyekongo guhashya abanzi bita ko ari abavamahanga ari bo Batutsi. Bituma kwica Abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo, mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, bya bice nababwiraga nyine byambuwe u Rwanda n'abakoloni, no muri Kivu y'Amajyepfo mu misozi y'Iminembwe ituwe n'abanyekongo b'Abanyamurenge bahatuye kuva kera. Ibyo bikorwa by'ubwicanyi bikaba bikomeza. Ingengabitekerezo ya jenoside yakomeje gukwirakwizwa muri Kongo. Abanyekongo bigishwa kwanga bagenzi babo bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi n'Abanyamurenge, barameneshwa, barabica, benshi muri bo bagirwa impunzi mu bihugu byo mu karere k'u Rwanda. Nk'ubu mu Rwanda hari abagera ku 130, barimo abahamaze imyaka igera kuri 29. Politike y'ivangura yibasira abanyekongo mu bwoko bw'Abatutsi yabaye umurongo wa leta kugeza uyu munsi. Leta ya Kongo yakomeje gukorana na FDLR nk'uko bigaragazwa muri raporo zitandukanye z'umuryango w'abibumbye. Ndetse Minisitiri muri leta ya Kongo Patrick Muyaya ushinzwe itangazamakuru yatangaje ko FDLR ari umutwe uharanira impinduramatwara revolutionnaire. Binasobanura ko leta ya Kongo ihuje imyumvire n'uyu mutwe mu kugambanira, gutera no gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, nk'uko byagaragaye mu bihe bitandukanye aho ibitero byagabwe ku Rwanda biturutse muri Kongo. Kuva muri 1994 hagabwe ibitero byinshi mu Rwanda byica Abanyarwanda batari bake, bisenya ibikorwa remezo, basabura abaturage, bangiza n'amazu yabo. Reka turebe nk'ingero nkeya. Tuvuge ku itariki ya 29 z'ukwa 10 1996 Exfar n'interahamwe bagavye ibitero ku butaka bw'u Rwanda mu mujyi wa Rusizi, bikomeretsa benshi, abandi basiga ubuzima bwabo. Ibi byabaye intandaro y'uko u Rwanda rwinjira ku butaka bwa Kongo rugamije gusenya inkambi z'impunzi zakoreshwaga nk'ibigo bya gisirikare bya Exfar n'interahamwe. Hari hagamijwe kandi guhagarika ibikorwa bya Exfar byari bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda no kuburizamo ubufasha igihugu cya Zaire n'igisirikare cyabo bahaga ingabo za Exfar. Muri icyo gihe impunzi zirenga miliyoni zacyuwe mu Rwanda, izidashaka gutaha, ndetse na Exfar n'interahamwe bahungira mu mashyamba ya Kongo. Urundi rugero ni itariki ya 22 z'ukwa 8 muri 1997
na 10 n'itariki 11 z'ukwa 12 muri 1997 Arire nabwo yagabye ibitero bibiri mu majyaruguru y'u Rwanda imudende mu nkambi z'impunzi abatutsi b'abanyekongo bari barahungiye mu bwo bwicanyi hapfa impunzi zirenga 1000 ziganjemo abana n'abagore. Ubwicanyi bwarakomeje mu burengerazuba no mu majyaruguru y'u Rwanda kuko ku itariki ya 19 z'ukwa 1998 bisi yatwaraga abakozi ba Burarirwa yatwitswe na Arire abagera kuri 74 barahagwa. Hanabaye kandi n'ubwicanyi bw'abana b'Inyange. Muri 2012 ibisasu byarasiwe Goma n'ingabo za Kongo byaguye mu karere ka Rubavu. Muri uwo mwaka kandi ingabo za Kongo na FDLR bagabye ibitero mu murenge wa Busasamana akarere ka Rubavu bikurikirana n'igitero cy'abarwanyi bagera ku 150 ba FDLR bambaye impuzankano z'ingabo za Kongo bagabye ahitwa Ruti muri Rubavu. Mu mwaka wa 2018 2019 na 2022 umutwe witwa MRCD FRN umwe wari Rusesabagina ndumva mu wibuka wagabye ibitero Inyabimata mu karere ka Nyaruguru no mu ishyamba rya Nyungwe bihitana abanyarwanda batari bake. Ku itariki ya 19 Werurwe 2022 ingabo za Kongo na FDLR barashe ibisasu mu murenge wa Kinigi akarere ka Musanze bikomeretsa abaturage byangiza n'imitungo yabo. Kuri 23 Gicurasi 2022 igitero cy'ibisasu cyaturutse muri Kongo kigera mu karere ka Rubavu intara y'Iburengerazuba bikomeretsa abaturage binangiza ibikorwa remezo. Tariki ya 10 Kamena 2022 ingabo za Kongo zifatanije na FDLR barashe ibisasu mu turere twa Musanze na Burera nabyo bikomeretsa abaturage binateza umwuka mubi. Kuri tariki ya 12 Ukwakira 2024 leta ya Kongo yongeye gukaza igisirikare hafi y'umupaka w'u Rwanda ishyiraho ibikoresho bikomeye n'utudege tw'intambara za drone. Muri Mutarama 2025 ingabo za Kongo na FDLR barashe ibisasu byinshi mu Rwanda bihitana abagera kuri 16 bikomeretsa abantu 177 n'injuru nyinshi zirangirika nabyo ndumva ari inkuru zavuba abenshi murabizi. Nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma rero General Gakwerere Ezekiel umwe mu bayobozi ba FDLR wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi yafatiwe Goma ashyikirizwa u Rwanda. Iyi ni indi gihamya y'imikoranire ikomeje hagati ya leta ya Kongo na FDLR. U Rwanda rwakomeje kugaragariza umuryango w'abibumbye n'amahanga yose ibibazo bibangamiye umutekano warwo birimo ingengabitekerezo ya jenoside ikomeza gukwirakwizwa mu karere, ubushotoranyi bubangamiye umutekano warwo ndetse n'ibikorwa bya jenoside mu karere bishyigikiwe na bamwe mu bayobozi mu bihugu bituranye n'u Rwanda. Nagira rero ngo nsoze babwira ko abanyarwanda twiyemeje guhora twibuka jenoside yakorewe abatutsi nk'amateka asharira yaranze igihugu cyacu. Dukwiye kwigiraho kandi bikadufasha kurwanya no gukumira ingengabitekerezo y'urwango n'amacakubiri yasenye umuryango nyarwanda. Uko amahanga yatereranye u Rwanda jenoside yakorewe abatutsi igashyirwa mu bikorwa muri 1994 niko uyu munsi arebera ingengabitekerezo ikwirakwizwa mu karere, imvugo z'urwango zikwirwa n'abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyekongo baricwa bazira uko bavutse bigakorwa ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO zirebera.
jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ni isomo abanyarwanda twigiyeho ko ubumwe bwacu buruta ibyadutanya, ko uko byaba bimeze kose amahanga nayo akwiye kwigira ho kugira aya mateka kugira ngo dushyire hamwe hubakwe ejo heza h'abatuye isi. Dukomeze kwibuka twiyubaka. Murakoze. Rakoze Tade ku kiganiro cyiza aduhaye, twibukije amateka abanyarwanda banyuzemo akomeye ndetse yatugejeje kuri jenoside, ariko ashima ko iyi jenoside yanahagaritswe n'abanyarwanda ubwabo, ati turashima inkotanyi. Arakoze cyane nyakubahwa mushyitsi mukuru, munyemerere twakira ubutumwa mu bihangano twateguriwe n'urubyiruko rwibumbiye muri club y'ubumwe n'ubudaheranwa.